Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dong sana yo, iko videonya bakalam-kalam buat kini. Tapi tenang saja, iko bukan konten horor. Jadi kini ko ambo sedang berjalan menuju surau untuk sholat tarawih. Sebelum puasa kemarin sebenarnya kita sempat mengadakan gotong royong di surau, tapi sayangnya ambo hanya sempat merekam menjelang selesainya gotong royong di surau itu. Nah, ini dia videonya sana. Untuk menuju Surauko, masyarakat masih harus melalui area persawahan. Ya, semoga saja realisasi untuk pembangunan jalan kendaraan bermotor menuju Surauko segera terlaksana. Kalau dari rumah Ambo, kau mesti menyebarang batang laiko menuju Surau. Mungkin sana biar lebih jelas gambaran ke bagaimana kampung Ambo, kau bisa nonton di video Ambo yang berjudul Kampung Ambo Batiku. Sekolah Tibu Ambo di Surau. Jadi pembangunannya belum rampung 100% sana ya. Jadi mungkin ada sana yang mau menambah amal jariahnya, silakan. Ari, assalamualaikum. Saya nelfon nih. Ya. Solo ya. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Nah, iko kondisi dalam surau masih lengang, masih alun-alun Tibo ya. Ke sana ikuti terus ya suasana malam tarawih di Surau Tauhid yang Balah. Salli sunatan tarawih jami'atan rahmatullah. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan salat tarawih untuk malam ini, dan demikianlah sekilas suasana salat tarawih di Kampung Ambo di
surau Tauhid yang baru. Mungkin sana yang sudah menonton, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.